Mātou whātalo whātu, ma whawheloi atu, I lau mai moa ma lau whaafonga mai sa moa I nei fo I tū lao le aso. I le mātou taritanunga o loo tū mau le manuia, ai mai se fo I saonga le mua whi au matiute, ma ngā luenga o loo whenga Yesu tātou watanu u le nei fo I vaenga o le nei aso. E whai uai, ngā luenga sa whenga I mo le nei vai aso. Ia, ele pa ia o sa moa I ona tūlanga whaalu pēr masani, mātou whātalo whātu le nganga whaalu alo. Taina ne fo I le au whainga luenga tutofi le tua, tātou pule ngā malo, ia malo le soifo manuia. Whātalo whātu fo I le pa ia malu malu o sa moa atoa lo lalampa pa o ia tunu mamao. Tā whai fio le lalulangi o mō mai ele tātou whasara launga, ia por tātou por kalamele nei, pa iaso taitasi o le whafola le whala ma le utusitala. Ia mātou whātalo whātu le tūlanga lo ia. Whātalo whātu fo I le paia mana mamalu maulunga o le tātou o tusitala. Tātou whātasi nei aso, tupu mai, tamari I Feiloa'iga, paritu matausi. Ia tainane lo tō vasenga o le autostusi o wale, whasala wina o tala isi o tātou atano. Ma lor soifua, whaaftai whātasi mai nei aso o le tātou maftanga. Ia, e whawhero I atu le mātou laulau nei, whiangari whai pule a puleai, whai matasua, tō whale ngoa matua ia ale bena ale, ia tainane le whiunga ia leota laki, ia marisui o le whanga mwharse la, ia masina lupe, makesi masina lupe. Ia, ele to e tau whaeloina le tātou Feiloa'iga nei aso. Ana tu o tō sirfia uma ia tau rumanga sa whenga ia le tātou Parliamentary. Ma o te lofo, o ina le tau te sauni mai ai e ala le tātou Feiloa'iga nei. Wa lava ma tō toe ma tā upu uma sa tūlai mai le nei vai aso, ma le lava i aso. Ia e whai matai muanga o le tātou taranoanga. Nā tu fo I o loo, ia I lava tūlanga mai o I o loo tō whiwhisiri mai ai. Tūlanga lava ia o le I oi mata ai mai se fore loto I whale o le vanga whao whai. Ia po wheo tāti aiso mātou langona. Mai se fo I le tūlanga o le tauawa mea ino le whono, mea lava sa tutupu, o mea ua tutupu, ia ma mea o ua whatūlanga ua whai unga whono I nai. Le tūlanga e tau mai fo I le whono le nei aso. O na iai leo le teritonunga ma le whaafonga mai Samoa. O le anganga atoa lava o le nei whaataltanoanga ma mea umasi o tātou atanu ia. O loo malama lama e pei o le susuru matango fio le la mea le tau mwhai atu le fina wina. O le tūlanga e ta oto iai upu whai o malo ma le ngase o malo. O leo tātou iai. Mai manatu, e ui atu whapena o le atatia nisi mata upu tau vaenga whao whai. Ia ua ilo vea mai lota iau e ala ina e mātou fufuanga. Au te loa ua tā oto nisi o mta upu tau e tau tātou whaasoa I mani mea I o tō whinangaro. E ala I whao I unga lau te tele leo mai anei. I lafo le whaatuatuaina e lua I o mai atu. Ea, ma le mele na pevesi ne le tai au. E na manatu lea, ta tala le avei, le siri le vave, ta tala o le tātou taranoanga. E le reina e malama lama I le mātou novo atu, ma tau mwhai taliteli atu, ma tā upu, e whaingo fia I fo I le manino. Louto siri mai, ai mai se le whaafonga mai o le tapo inga si o tātou atano. Ia, ai talatu lava no, a mai le whautautanga po le atonu le nisi o mea lo tō fia fisiri mai ai. I le mātou tau mwhai le taliteli atu, ma le ngang whaalolo. Tai mo lava no la amaka mea ku I le tū le whaftai lava. Ia. Ia. Sau noanga wa mai aftu ele tātou whonotanga ia wa telefoni vaenga sa tūla I meni fasili. Ara fasili mua lava lawa whionga tai. O leo wa mai ale lafo. O leo wa tawhele lafo se tulou. O le fasili o lo tūla I mai. E mai se lava I le la tau e to'iva. Le sa whapeo le I le lango I au tau sui au tau. What's next? O lala le sila asanga o le anga I le to'iva la le whamon. Ia, whaftai. O le mea siri lava ma le tāua lo mato manatu. O lea ua manino I le mato le vai I le mato fo I tala. E ma le tala le sa tātou tau whai le manino o mai.
Awa o le whaupunga uma sa mātou no nofo mātou pe a mātou whaafsota i atu. O lato, o le tu lai dvaanga whai. E leo e se malitau tinonga, ona o no i o ono o tōwhinga, ai atu lai lo lai na ilo mata upu whapea. E na tūro leo tangata ilo na tūlanga e tau tino ai. Lana tau tonga lena umana saini mo le dvaanga whai. O le meta uala mo mātou, o le ua manino. E leo i nei le lango. O lona winga ua o le ngia, lo mātou tau mawhai atu pe le wha lima fono, ai wha noi. E whai le wha noi e whai maalofanga. O le matau, i le mātou tau mawhai atu e whisilingia, po whea tonu o le tuai. Al taliana sa mai te mi uma nei. O le mātou te i ona o le tōwhinga. A o mātou o nei le stalalo, i mātou whatu la fono. Ia le lau manino nei i le lafo muli lea. Wa i nasa mātou mai tauina i po whea tonu lava la le ami o tonu. Ia ma le truth o le meo le iai. E le ia whaina terera ia mātou le tūlanga o le pālota mai. Le ai. O le mea sa mātou turi loi. O le ami o tonu upu matala i na whai mai. Ia ma le ta o tonga. O le i whatu la fono. O le saini i pepa uma na whai ia inga whatu lafa. Ia o tūlanga na le whamanino o tuel temini nei o le wātangia ma whaamania nei. E le o ila i to tonu le vanga whai. Ia o temini nei le sa autosisira mai o le sa mātou tatanoa. Ia matatala le ana pongi le nei aso. A whau malie ia me furi sa i whala au mamafa po le alis tonu. Ia o tūlanga na e whamanino o tūlava o le mātou na whanau nau tainga. We know exactly where they are and where they support and where they stand. Malo lava whaftai. O le maula e momoli mai se ilonga ua mai se whai unga whaamasinonga. Whatua aloa i lele te avea masui il tō whawhultui. O sila la i il tō vanga whapawhai sto langa whapea. Ia, o le mātou a whai unga na whai. Na whai lungo le au tasi o le vanga whai. O lo iei le mālosi lalo o le mātou whawai. E whai ai whai unga onga whapea. Mai o whai unga fo, e le whatanga whai a sa ai filo i uma le awala whatu la fono. Ma mātou lo ia. E whatino mai ai ingo le tu la fono. We have a written constitution. O uma na whatu langa. Ia, o le alaba la le mea ua o iei le whai unga le vanga whai le tu langa le nā. Ma ua uma na mātou whai lo i le to ono lea. E le to iei to tono le vanga whai. Iei le fionga te mai tai Parliamentary, sui Parliamentary, o olo, o le atinu, o faualo, ia matosu sut. O umala na mātou whaadia manino iei. Mai o le whai unga le nā. O le whai unga le vanga whai au tasi iei. And if interest we says we have the majority to approve that. We have our resolution. Famanino el tulanga na. Al taupula ver fam sinonga. Ia elesim taupula na mato. Alato manao esu whether they are fast or not. Le me volesa mato va yetwen and if they are still claiming themselves as fast. Ia what is the proof? We have the authority. And we have the resolution of ACI. It is not our obligation to take them to the court. It is their obligation de all from sino. Evesit. Wala mafu ang anarina ese po ifo malosi. Pe mafaina ese la top. Ele semena mato ol matu ta wo fo from sino. On menna la to efisiring yaile la to barsiang. Fa fiala to ai valia to fiang fa mo le fiang te tai. E faile se fai ungo to vang fa fai e pe fai on fai te te pale mia mai si sui o kapinita e to lima pe on tao. Ia o le manu ole na o le fata o mana nafi. It's such a fresh wound. Efta mato lo me moni I le tau tala sa o mai mato. Ia a tono isi temi o luma. Ale no fa tu le ma fau le ma fai a inga ma tu la fono le fasa sisi mai le sa fio mai nei ma tu lo ia. We have to take step by step. Ile tu langa e sa o le fai unga ile temi sa o e fai ai
Al tulanga lava ia ua mautinoa they are not with us. Ia ole time comes, ia ona whailo se whai umpa. I le vaenga lewa e sauno e lo fionga te tai. Ai se a ua le whaia e lo i eise whai unga le whaafaritui, whaamuta le toi e vea masui a wai a lau tō pāti whaapu whai. Pei whanau tō whaia i lesi tō. A foi peno whai atu. Nau mia se taimi o mātou furfur sa i tō ono le mua. E te tau na mātou a maia umani mau tutu e whai se whai unga. Wai le titin mātou whai unga na whai. Na mātou tā pena o whē whai ei. We take the consequences. E ol wham sinonga, we prepared. That we are all covered i mea uma. E o whai lalto iwa lea. O le mātou te whituna, mabawa ai, e a makoleti uma whama o maunga. O le leo mai i whono, o le talapepelo mai o mai, o mātou le i a whele i a leo whatatau tinu. Lona winga, e yele teimi mātou te whatino ai le whai unga, ai teimi nei, e peona o whai atu. Ia, se i tau mapu i fo le mau masu, ma le asu le nā. Ua ta whea lau tau lafo le whatu tuaina. Ta whea le lafo le tuangai o le whatu tuaina o le Parliamentary markapenata. Whea le ta oto i sau whina ngalo ma le vaenga to telele i nei o lau tau whawharitui o whaipule. I le anga i luma o le tātou malo, ia mese me tā upu le ta oto nei le Parliamentary. E peo nei iai le tūlanga fwoi nā alia li mai le tai au nei. Ia o leo ta oto ai whapea se iai se aso na to usu leo le whono le tino. Ia, whaftai au tanga vaia, o le lafo mua. Sa whafonga sa moa mautou sila uma. Ile iai se wha moe le tūlanga leo la iai se lafo whapea le mātou tel tununga. O mātou, sa o mātou turi matai le wha awonga o ngā luenga al Parliamentary. Ele i tau pule mātou ma le tapipi lato lafo. Na mamao i o mātou manatu te mina, langa le e wha mua ia mātou. Tau tinonga na whaile atunu, tū la fono. O mea umane o polkalame le miliona, ma mea umane wha ngai le tūlanga e wha uma. Le la sauto si silai, la le talasanga na whai atu lepa, tolo po. Chei uma mea nei. O la tatou maila e whaile mea lea o le saili, o le malu, o mātou tōwhinga, e whawher mea le tauna a veri whamomua. O le whamomua, tō la whono ia piri e tonu. La whaatali le whamsinonga. Se lau mono tupu tangi. O na mta upu le wao le au waa ma, whaatai le tuering ma liusasi. O mta upu na, e ta tauna ave i le whamomua al Parliamentary. A lala mea le no so whai me tu lepa. E sau e tale per malo. Langa e se foi langa agenda. O le langa agenda. O le sau e awane i whaataunu ua tu la fono pili e topu. Ina ia to e foi e lan tu la fono whaatope tope le lua fe lua sifu. Le tau te poloka ine. So his agenda malana mission. E talepe teunga ia na avatu. E to e whaangai o iri swinga foule umato ta pena le tu la fono lua fe lua sutas. Pili e topu. Whaftai le tu. Nasa autosi sila. Ua pasi. O le mātou ba ai, o le vābenga. Nasa autosi sila. Amata le fusu lea. La le pasene o le lua vai tolu. Tolu lima. Ai e mo neu sauto o tasi. Guarantee tolu one. Pasi. O mena. A mātou ave il wha mua mua. Le ta tia nei le tu la fono whainga palota. Tu la fono leo. Tu la fono tina. O mea foina. E te tauna a veri mātou wha mua mua. O le mātou upu na whai i le la forena. Ta atia. Se i se teimi. No tātou o whaatasi le. Langa le i se sio mātou. E o whai atu le epa. Wa lewa na alanga. Ma lo sori wha vai. Run by majority. Minority. Run by minority. So, e whapena whai mātou. O le mātou te tununga whaatasi ma le tua ngai le taimi nana whaatua la tau lafu. E le te tauna tu lai se whai ngā malo e leo. Ie se furi si o le tunu. O le lua se furu mātou, se furu lima lato, se furu valu le HRPP. A le sa mātou whapea. E lu furu iwa mātou. Ona lai ei o le iwa. Te ono le tau. E ui o le. Wale taunu o le mera na. Ta whea i leo le lafo i a
ale cha pipi ona o le mato manatu tauna fa mo tu la fono ona o mai le mato la era o te milen tu e fa mato la ta mato tu la va se mare le me ina mato fa ya a wa table le lafo pa wa le me ia mau pe ponga luenga there will be a time ta unu ai se fa uma mato ngalu la mena tu ta ofitu tu al fono ai mana ol palemia e mai lo le lafo le sa mato fa pela mato tu fa tasi tolo le ta until the right time alal mena tu mai tu la e pa mana o lango failo if kids has no option lang a town failo te uto e tolo por mato la fo matolo fialo ia na le se si vote of no confidence e to e sao e le la na fosi e lo na fai le la fo lo na lua o la lau tau vai o ai la le e mei ma fa ngutu lua le tau na ala na mato tu lai e lango le fai ngā malo i le lafo atu i le ona o le mato commitment i a pasi tu lafo e au malo o mato mai lo le fai le mato lafo fa tino e la le mele mato te leta li aina o le minority e run le malo al talafon natu la e pa le fai pia e le te tau le va lo sori fa vai ia umal pa lo ta le lafo la lau tau vai wa toi mai matu le pa mari cha BP to e lango le minority government e mo te le popole la lana na matu lo le lei al mela tup o le mela tup ia e tau i masuitu la e pa ia matou e winga le matou leo atu e lango la ia ai ngalo ai ia e te lele fianga le vai male atu o ai la fa ngutu lua o le la lau nei matou o le fa ngutu le na lau e tono le Parliamentary o ai la fa ngutu lua e alanga tae au e minority government ai to alu to support le minority government ia tulanga na e te tau ana malama le tunu o le matou tau mawhainga au tanga vaia ma le au tu stala o le meta oto i ai le tulafono o le tulafono e le mawhaina run e minority se malo ale o pol palmi ele tula e mai o tulafono le no fatu tau mai tulafono al tulafono that makes you sit there ala me le tupu nei o toe malo losi o toe mai a toa le chapipi lango le mea se o le ua fia masina o ala langa e sori fa avai le malo le tupu te mini la le si au tau tapenanga le tau te sila iai ta fea le lafo le fatu tuaina e si au tau fuafuanga wa le tau te tau ave le mau o le whainga malo se vaenga to ai titi e le tau na tau aveina le pulenga le malo o tau fuafua e ave le whinaunga le whamasinonga o lo ta pena si amato fo ital noanga o le taimine nei o le matou te focus ia malama le tunu wai le utalia le tunu mele alu taimine ai tu fa fonga e matou fetu na i matou lo ia o a wala fa tu la fon o a le ua vai mai le tunu ua o le majority o le Parliament lango le mese sei o le mese minority government so where are we now o la le vai mai e sa moa ato ma le lalolangi ato o tata ua vele mese sei ma mesa o le popole nga tele le na le alu temine ele le batu tatu fina unga o la le sa onga sa full percent lima tasi hala utato toso se mathematically calculation le lalolangi atoa ma educational ele o le na ai au mai tono le Parliament o Samo e fa mai le mathematical calculation lima e fa mai le Parliament o Samo to le voi na fi na muli ai nei le lua vai tolu le 2/3 percent le lua to ia fa mai me altala le e tolu on ai fa mai calculation al fong fetalai 35.33 wa to ala fa no mel ale la fi na mai fo ile tu ngai malesi vai 36 ola tali na mele tu te ia le oso me tu sa mo fa ator tu bon ia o la ngona na ai o le lava matou te tapena pena o le meta ua ia malama le atunu a le fa tu la ngana ia mo le si step wa tu mo le lumana i po la matou mino i fai
e mātou te le talia ina. No matter what, po le lato malo, le sao, mai le lafo le whaatua tuaina, mātou te le talia ina. Whatever it takes, pe alu le lilifa o le toa tele o le Parliamentary, e lango le mesese, e le suia lo mātou te ritonunga. O le wha maoni na, ma le mea sa o le na. A le wo nei ono le tūlanga le poro kiki le eanga le na, le tau fufuru atu nei. That's the politics we're trying to clean i tono Samoa. Hamal mole la o fionga tai fono e lua ofisili e fiatu inatu. I le mata upule le lafo le fatuatua ina o le fonga fitalai ma le sui fonga fitalai. O le fisili mua la o fionga. O fea le ta o toifina ngalo le vaenga fa upu fai. O lala o tau sila. O tonu masao fai unga fai le fonga fitalai la o tau mai tau. I le faanga solonga minga o le fono le neiva yesu. Ia mala o fisili lona lua. O leva o na SAA mai le nofo le fonga fitalai. O le sasau noa ia le taitai le tuanga i le aso nafi. Fato ava ai le se mea. Wa tupu. Wa fitotoa ai le taitai o le maota. Ma le fonga fitalai. Ben whaiona e manino le relationship le between the speaker and prime minister i le fata o tonga o agenda ma ta upol fono fa molmon. Ia, se tari mo lau siri mo e pupu fa punga e tua. O siri mo po laso matu manatu i le lafo le na faini. O se taimi mo le nei. Wa lu iai ni sui su fono. Le fonga fetalai i se lafo fa pea. Ki loa iai ni simta upuna tupu mai mua. Ai leo le atoanga leo mo moli ma le taimi nei. Mai ia tauia. E te tau lava o na manga whangafa ia i lato o e tapena ina lafo fa pene i le awala. Whal tu lafo. Pe wha matau tala whengai. Pe le tala whengai. O le tofinga o le fonga fetalai. O le tofinga wha vai. Mai tasi al tangata e titilo ia i o le al malo. E al malo fo ina te whatau to ina le fionga le fonga fetalai. Ai whirifiri al Parliamentary. O mana ia umai lalo o aia ingo le wha vai. Ia vai ngai ave ese fonga fetalai monon tofinga. Mua pe a whaiwa ngase. Lona lua pe a whaiwa wha ma vai ai se tusi lonto. Ia o tūlanga ua vea ia ma sisto finga le malo wha minsta. A le upo le mele o le nonofo o se vaenga whai po se si tu wha tu se lafo ono le lato tua inga ana le fonga petala i le mawhai. The speaker is governing under the constitution of Samoa. Le matua mausari e na ona malo si ana. E mawhai ai una tupu se me whapea. Paua na wai inga mwhaina vese ai le fonga petala. E whiri roi vanga whai mai le amatanga. Ai velo i tutong, it's a constitution appointment. E se si mwhainto e pule i eipo nisi lava tangata sei vana ngā mei e toru le no whamtala atu nei. O le mea lea ua whisiringi ai o no tūlanga whapea o na whai unga ma mea o lo i ei tūlanga whai tū au. O le mau pele atunu. E le whapea se whono o whaina o mātou, po lale tūlanga o lo whafoe ai e spika lana ngā luenga. Masalo ai eise fofonga fetala i siri na tu wabanoa. O le fionga e pari. Tulau lava. O lona lava ngā tatali to i ngā mela ale o le talatala tu lava ona o lona ava i ngā luenga ma mea i e whai. I le lau tula i mai nei lau fesiri lona lua. O le asau va i fetena inga o le spika malpani mia. E le fato a Paulo se teimin tupu, ina tupu ma teimin tu le epa. Ai sea, o saule pule tu le epa tala i lalo le fono tuai. Pa malosi i lalo, ai le se tarianga le mota ma le mau. Nan mena fai, le na pisa. E le pule il pale mia, e le ma grounds ma aseta il pale mene. Pule il fono fitala. E le se teimin mua la na bebesi ai. Lona lua. Na bevesi le minsta o kabinete len fa ma vai tonu il fondo. Ai se li poti pulem su tu sip. Ai se no tu ile li poti pulem su tu sip. Eso e me pio li poti na. Ele se o vai temila nei na fa pe tu la email ta. Ba walo na tu langa le o te tau na fa sa. O le upulea, pule le mota.
tu lo lava e tasi ale pulo le mota ona o fonga fetalai mena me fa CPA na fai muti ele lalo se fai unga o le tato constitution e se meta o se pulo le mota e se mea o lalo standing orders na su yere mena ona fa pe le leader of the house a fa upu i fafo tala fe ngai fafo ai mai a Samoa e tasi ale pulo le mota na al fonga fetalai le lau tato vai nei e o le ngā luenga le whainga malo e vava lua va pere speaker ma le palemia tanga whao ngā luenga le palemene ma ngā luenga le malo those are the two stages e mai ngā luenga le mota ngā luenga le aso tau le malo ma ngā luenga le palemene o ngā luenga le malo tu la fono a ingo me uma e mai tu la fono tu la fono vo ngā luenga le palemene i poti komiti wha palemene su engo me uma mo le wha tala whenga ina ai ua tu lai mai le fevesia inga le aso le nei ia ono le tau whai le fionga le li i whonga vetalai e whatoa toa le tau wale ma whai le wali ia mal palemia mal kabinete ona la tau talia le whai unga speaker mai ro le whai unga no fo sorry pete malie pete le malie o le whai unga le na tasi ar tangata na te whauinga ina le tū la whono tū mau i le talia ina o mea umai awe tono le palemene ole o whonga fetalai a o se sia tangata atu i tu a o vate le lolo na fia poto o lona fia mamalama I have an old vamsinonga ale le mawhatua ne la o tala our court ai mai o io awa ne ngā tato va anofo top palemia mal cabinet famsino siri male officio famsino male fafonga petalai malanga chamber awane ngalo e iai le meta o le parliamentary court e iai fo le fale ale pionga iale this is parliamentary court le iai le foka petalai la iai lan sa tili e le awala mfaina ia tulanga faltula fono pe ia le officio famsino ai pe ua tau mou atu na mea ia ono le tulanga lava le tau sia le vafe alo loai fai mea uma whamsinonga ia la ia le parliamentary committee o amionga tau aloa fai whaiunga fai whasalanga e al mela fai meritutishu ai pe ono fai atu ele matangofia le mele utula i mertei nei ono le tūlanga o le matou fi ese inga o lea o le mata upu whaaloto i fale a le vanga whaofai o le la tu le speaker i le mea o iai le majority o le party o le speaker speaker is a fast party member ele mawhaina tine ia le mena na he was run under fast select by fast to be the speaker maluroti iti elona na fo failan tautonga pati nongola na ngalwenga that is his responsibility a faila visiting ia ni sir mena le maua mai fa pe fa o speaker or court o ave speaker court a se upu te tau mawhai whaatu se lafo tu low lava se lafo le mi ngao le na whaatu ana le la e re sao I was a speaker for 10 years ana o au te le tari e fo la ngala ua maso ma le la tum tau siri le ana le la sa fia tu ilunga o la whautuanga loie siri o whautuanga loie siri na ave e le mawhai if you want more explanation go to the court alan mele ua whai o saini uma tuar ka peneta saini atu e batu e maso atu le lato lafo ito the speaker has the authority ele teipo ni mea tau le parliamene mo le parliamene ai peo le whamalamangal na ina ia manino mamamalama le mea ua te ia o se le mutu ele fono le nei aso ma se le mutu atu ia se iai se aso e ma se le mutu ai lo matu la fono re la ua poloka nei matu la fono pai ngā palota poloka koe mal tula fono tina te poloka koe mal tula fono le vai se ino leo par pui pui e palemia a le taliaina le talanoa ina le lafo e inisi awala le ala tou ia ina ia fai e o isi tulanga popole ina i te ua ave ese le fonga fetalai tulo ele mafai Sabrina under the constitution of Samoa ele pulea mai e whamsinonga le mena tau fonga fetalai there is nothing
in the Constitution that say that anyone can remove the Speaker from his seat. Hey, tell of Syria to the head of state. But we're talking about the Speaker. Talking about the Speaker. Seba na nga wa yai ni si mei tu atu mei ano tola ula atu ana nei. Patol tu langa lava ia ele se popole. Tu lava ya matau ia Paul mato mele fai temi nei. Ol mato so soni lango Speaker ia maulon to fi mali. Malono no to tele fai ai pela na. Lango mele na vatu nela. Let me tell you this. It's a plan. It's a coalition plan. A woman a mato loe da mai nei to ton what that would be the next plan. At the tonu mai. E mai nei to tonu e tu fatasi. A wafo ele faina adwa ya fa perfenga malo. They can't run a government continuously sorry to la fono with the minority. Alela la mai nei. Fa ngali cha pipi ale utato vai. Le fai poipo. Le fai poipo. O la le vai mai sa mo ya matou nei na o mai le fast. E sui le malo. Tu lo lava le o toi fo tu lo lava o toi fo I le pusi I lana sa ninga na fai. Vai pe o le mafana fana o le ai no le toi fo I. Ona le o le se alo fanga. Ti nana si la fia tu la epa se le mea la na pese ai. O le soli fa vai fa nga malo a le o toi fai. Le foi la o ele la tu la o ma tu lo fa pe e batu le fonga feta lai I le chapipi e fa tu maul parmia I. Se si la sa mo na mea. Le ta po I le tunu o mena le e fai vai o tala. E le ama se me lilo. Ma le o fufuanga na le o matulangona la fo I na lono mai tangata na nei. O la fono te mina. Isn't that be affiliation? Never mind a stop party hop. Party to party. That's what you call coalition if I don't know tangata individually. That's party hopping. Ola vangana, ole to in party. Ola wo kongeki o le party. They're joining the party now. E fa masino pela tunu. O matou te matai tu le lei. Tilo le lei vai leina. But because they are not resting. Ala usau no. E ia isi la sanga good luck. Good luck. Oh. Ena fatu na lela. Afi fa malmalama mai tu la fono tuala alu fam sinonga. Ire fa ia ise fam sinonga tonu I le fale Parliamentary o le fa ia tu le fa I unga ale fofonga veta lai e le talia aisa e le ise mai la lo fa vai e se fonga veta lai. To follow up kwa ngai o kiri mau na ise fina kalo mai tai Parliamentary o la kilo sisia wala nta o pola nai ai. Well then let's wait and see polala le ngai ngale mai tai Parliamentary mal malo le la fa mama ko ye mangame ese be mapele o popole a fo ye polala ko lang ho ye wai la fa nga speaker la ko ese ka ko makai kula polala ngai malo la wa umanga mai ele advice ale attorney general ele ma file bele ka manga o la ko they cannot do it in Parliament. So let's wait and see po fela me la o ave le langi pe o ai pawang yo le malo le Pacifica ma le lalo langi ako I le ka bilinga nga porti ya e fa ko vai en menen tu puni so le fa vai ai oi for que me fez paroca ai ko ku o malo so le fa vai ya eu tato ni va pe ya va por el fio ko kai Ya, langi. Pamalmola la fionga le tai. O le ase, what's the worst scenario? Pe atula I mai le tulanga le solitu ya le kabineta, solitu ya le HRPP, le toi fo il Parliamentary, ala to a yanga venga Parliamentary. What's the worst scenario na tula I mai? Ya, o lo ile to luatanga te talo il fono. Talo il fono fetalai to talo il Parliamentary il fono. Si le fia il fono fetalai o tauna inga venga a Parliamentary li poti ma me o mo va pena fatu langa le sketch o il fono tazanga to. And we already did that.
e lopo a fele se fono. When is our next meeting? Apena foi la le pandemia. E one ngalo. Na speaker na te samania umatanga te fono. So the speaker has the full authority to summon everyone. You take me mana or speaker. O lo le saula le fono. Pato, ia o malo moe. Le se mea tu tala lo al men nal tatu fa vai mal tatu tu la fon tu mau. Lo manino lava atalo le fono. Ia men na fai. Lauli, levana e sa fa ile no fo le fon fetalai. Ma il temina e sui fon fetalai ai se yo na e pale atu le fon fetalai. O lewa e sauno ne e ai vaenga e mafua anga i lalo tu la fono. E fa se e ai ma fa mutai le fon fetalai. A le foi te sauno mai e matua le ai ma se le fautuanga loia si. E matua le ai ma se ai ai ngai lalo le fa vai. E ma fai ai se tūlanga fa pe se lafo. Ona fa muta le ngalue ngal fon fetalai ma le sui fon fetalai. O lo visila ai se a. Ai se a wa tu tasi ai fa pe le to finga fon fetalai. E le ma fai ona ave ese lalo ai ai ngol fa vai. Ai o le sui fai pule sa fili mai e tangata o le sui o le tu malo. Ia, o te loa e le lei lava lau sisila le whaavai au tangawaya. Te loa e tauna e sisila. I will give you the clause after our discussion. Te o levo il whaavai te mwhenta ta koufu whaatasi ei. Nā tolu a vaenga ne no watua. E whiri rao le whakapetalai ina wa uma malwhai ngā pālo te se tangata wa autas. E whatau tolo, lana ngā luenga nā mo le lima tausanga atoa. Pāua awala e mawhaina a besa ile no whamatala atua. Mua ua ngase pe mai polasi stulanga. Lona lua o le tūlanga ua ese lona tofi ua veia ma le tūlanga Family Star. Pe whape ua ese ia le. Ia malon tō, wha vai mai. Pau ana o wala la ia. E mawhaina lo ese le speaker. Ale asa ua la auri pe a whai aria ni mai se tūlanga ua furisia sui mamalu o le Parliamentary. I le la tau mātau. Wa leo nga tasi le futia ma le umele le whātinonga o le tiutia le whongfitalai. Ona ua pito tasi po ua whaitua. A whai lo te whatu e te sira le whāpai. There is nothing in there that's allowed there. Wa e whai tūlanga o le whaitete, mo le fursia. E lo se me whapea sakiwa atoa. E le fursia e whai me leanga. E fursia la matia i whai unga i whai. Al mele tu laine watua ia le fonga fetalai fa pe fatu pito pe fatu au ona faile tu langa len tau maso mai nei ton e le o fatanga i lalo fa vai on malotu totas ona mai se lafo fa pena te ton o le speak o le Kate Wade now le mai ngo mo la whether it's a government lafo or private lafo this is how to accept it ele o fatanga mai fo i lalo tu lafo no tu mau ia ingo meta lafo fa pe material speak. That if siri mo mua the most superior to la fono. O to la fono fa vai. Ele so no fai wala tato matu on mele. Ai sea, lango I o tumutumunga le nai o mai il pare bia mal kape neta male malo. Tu lo lava la upule la fayat. O pawa umalairi a aole malo. It's vested to the speaker. O malo si anga laile aole malo. O lewa men no fole. Ya ia me la iti e la ilungo to ina no te fato nu ai me sa ngingo tu la fono mai si me. But the power of the head of state e avai ele o le fatum tu mungo le o le assembly, legislative assembly samo. O le malo. Ar speaker la lea e fai matangata o fa foina uma e fa longo iai le executive, prime minister, cabinet, members of parliament and the speaker. O le permanent na o le al malo ina se embelo le lalo e to ina le fa so nga umale fa fa ngortan Sa fisiringia lava e le tamai palemia. A fianga o le fonga fitalai le tala no ina o le lafo le fatu tuaina lau tau pati fa upufai. Ona e iai ona ia fete nai. Lea na saini le tusi. Na fa muta ai ma fa te ai se siva i lato to ono. Saini e mal sui fonga fitalai o ila le sa fisiringia e le tamai palemia. A ia fete nai. Wa fainga tai. Ona lue le mata upu lea. Tu ina tuaile la tu lafu. Ina ia wha muta lo, wale tu e wha tu tuaina la tu, whang whatalai.
Ua e sila o tanga vaia i le whamaoni tele o le taunu unga le whangwhetalai. Na watu le mato whai unga na le whangwhetalai ta o tuai tangata i o te tuli to ono. Lal ta la speaker. I le maia i tō mta upu whapati. Na whai se whai unga le whangwhetalai tono le Parliament. Up till now there was no speech about it. Melana ana fa pe faili mena melana ta ola ya fitu na tu ito tu o. But remember, the speaker and the deputy speaker are members of our party. Ele ma fai na fasioti ro la ya te tau ola o sui na pa lota mai il fast. Ma sui ola tu malo mo parti. Ele ma fai o no o lo tu langa la ta o veno la tu te ya malo lo o ele shirua ya ka upu de. Lango le ke o a o al taimi vai lua ele poda o fonga fetalai mana vang fa foi ai wa bel fama o fama ninga le la tala ele ia mai speaker ta upu le ma to te fi na watu fa fena fa ile me le speaker tala fonga fetalai le ma to sta ie ele ia mai ta to me va vanga fa fai ton I you are all parliamentarians and you are all lepo lalo lawa va inga oto umo kulo lava fama ninga o le tuangai ma le tu o malo. A o tau lafo le whatu tuaina, na watu le tau pāti wha upu whai. Le ana whisiri e ni Parliamia, ai se au tau e mai le lafo, ua umana whai e ni whai unga le mauta. E leo se a iawhite na ila na le whonga whitalai, wana talia lau tau lafo le whatu tuaina, mai to tonu lo tau whale o le pāti wha upu whai. Le ua watu tonu o le Parliament, a ua umana whai unga e lisi lafo. Ia, so wha mamla matu whamta upu lea. E le aise tu la fono al Parliament e tapu wai le mele nei pefia ni lafo re no confident. E pule al tangata ia pefia mea pe awhai o le leifa maupopoina ma atolon ta penanga ma iai le tūlanga e mau tu mau o le avatu. Nale mau le na mato vea. Minority government. E le atoa al whainu mele. Whai eise malo. That was the biggest ruling na fai o le tali o le matou mau o le mele mal matou mau foi o tangawe e le mono ai tu ala sa fa fonga la zona batu e mo mau le chapi. There will be a time we are preparing a vote of no confidence when the time is right to present. I pen o fam telat e mono atu e tu atu she matou mau de tonu mtau. There will be a time, maybe it happened on this meeting, but next meeting awa tia I pepa o le ngaluenga. A se fai momo mea. O le tali lau fesiri. E le ai se fa tapula aina. Pe ata pena le lei. O le ale mau o le vote of no confidence le chapipi. O mato me umalava lau o mai kopi atu e vatu fau le lato mau. E le ai ma se mea tasi e tau ai o se lato tapenanga. Nothing. It's all about fast problem. It's all about fast es senga le o tupu. A se upo lato tu la ile minority mana me le ai se mea. Nana fai mai o tuturi fia me wa le atoa fai no mela o tuturi ma le fast. That tells you. Al matou mau. Le o to fa fonga I sang no nga e na momori le mau. Matou atu nga lunga ile matou taita. Le sa be matou taita. E sa to fa fonga e le ngate e tau, pola, to lupe ya leota. O matou nga tungalum. That's why we decided e abele mau e faari le tunu o matou atungalum. Lawa fionga. E ui o lewa ta fea le la foto vai anga wha apwhai. Ai wa wha amawina ma fwa anga pe yo na wha leo I tutono le Parliament il fono ana nafi. Toi ti te lava tini le lau to wha moe moe ina ia mai al to paia inga. Ai topu mai lor ve vesel ne tonu tolu toi fale. Any regrets lau fionga. Le to fia o fia mea vea mata I tai to vanga wha apwhai ma pali mia. Ia. Ele I tue tau fini upu se montafa. Ele siri ifo le matou walo lofa ia fia me pe le matou walo lofa momua. Ele matou walo lofa ile tunu o me o tatou o mai. We have to make the right decision.
So regrets ua matou ono sa'i me uma ona le whapea o le matou whiwhiringa na whai. Follow al mene na. Because that's the other side. Matou tele I loa o le mele la o ye. Matou tele tonu tule mai fai me uma tu sa male na vatau fa solo me uma le mesa ye mo moe fatasi a fatasi fai tonu fatasi nga due fatasi uma lo tau sanga mo ya amatalona lium tau. But we were patient enough foi my love foi my love. Dar tau nu ngole wa sa no tau sanga mo no tu ri mo matou. What shows a kind of leader like that? A fai o a ule utu wa I mai ni le mafua ngala le mele peno lai sai nao. Ale ave ese atuai le ma ministado, ese atuai ministado lango. Ta lepe, so ile na timolis tu mai meu. So for us, e follow le tu langa o ni mato whano nonga. Ono leu mato mautino, ia ua ese le mena mato expecting e tau no iai. A le wo iai. So we try. The real failure is failure to try le tu langa o le wha tau nu unga o lafo ma mea uma. But e fo isi a wala, stay focused. We keep praying and stay focused. Ta pena roadshow, ta pena sweet, ta pena lestala, ta pena me uma fa mamala le tunu pe tato mei. O le tunu. Chairman tafa. Lai fa tali mai. O le lato langona fo ile na mai la matanga. Lauli. A ver fa lo ya fi mei. Avela no te mai tai mua ma tato fa tu lai se tala fa soro pito ile la lo lang tato vesta mai tai lunga le pat pale mio le malo la me le uma to yini ya lo tu fa fonga sa no ngasu. It's not from me only lo tu fa fonga mai le suita mai tai ya mud pola yo ngai alota ale ya fuyono to ina la sa fo fa inu uma viong. The real cause of the problem. Ele kua I mai o la ufa masinonga ma le charging o out. No, it's not about that. It's not about my case. Le au o walu le wa mai mata pura hit and run I lumo e fai ma alo fanga fa pe o I le ma fu I me umo le unsolved of that case. Ele la wa fia toi. Ala we lumo fa masinonga le mata but I lau fa fesili e o mi lalo le ono sa I we had to take because it's our decision that we select her. But ele ngata inal mato fa moe. E sa ili pele awala. E sort out telim tau. E fa umalalayan no foing. E mena mato pepale na avela tunu. Ma le matel tonu it's more than 90% bo uman fatino. Pe pawal mele tau to sale ula. La wole amaya. Ya mar paloto tangata mai fafo. Me lau te tele na lefa atali temine ma boundaries to e vai ai tu malo ina ia ave esel mele tupu I falfaleata e mafai ona e palota aile mafai na e alu palota urban seats ma me mo fa pena le la fa tali nei ia le la polok e pe ona e sauno ia e inu le ona ai ba ai le tunu upo femba wel map sanga molato o ani le sona nga o le fa fita ulini o maua mai mo le tova nga fa fai mo le tapena tu la luanga I loma. E tele tu e te tau on lio ma toi fai fa lei o le fa marusio tu la fon lenga ua malau le fai tonga fiti o le polkiki palpala e sao ai me valea ale utatu o temini. What are we now at this very moment la e run le malo minority le tunu u le temini nei na le tato me taun fai tato va ili lei fa tu la ngana tu la fono fa vai ma tu la fono tu mau ma tu la fono fa nga balot tangata lo wa yele minority tan malo lo al temini nei ya la fa fina malo ya po interpretation la fa temini nei a wata tauna fa sa o le spelling o por tu la fono straight to the point a mai fa upungo tu la fono e fa ye me sao. Secondly, what is the percentage? Ole me mata ngana ni no foinga. Ole lo tato fa senga le me sao. Fa tu ngana matai tai se ele tunu. So la ofisiri la mo fa tu ngana mo no mana e tau na to ta penal ano fale. E manu
e manu i tupulanga fai mai langa la te lea si sipo me ia ala upu fole ufa tato wo se pe ia fa per we do not accept that tato wala lofa in the transition of now mudu mana aisa o tamaiti tu lo lava tato fa now e o mai sa o male mafa fa mama pe ia por kiki va fa malo la fa malo la fa na fina ngalo al kokos wa umar par mia umma alarme termine ya la to te sisi mai le au sa fai no one can take me out of here only parliament e la nel mo tu purban pisa tu la epa sorry fa vai ato ye that is dirty politics that we are trying to clean up ni fa mole lava na mawala va no male il sui panemia mai sono fina ngalo mata upu o le mana o tuala ia fa ava no lo el fonga fatalai no foa fatua mai alfa le Feiloa'iga matuila ipa o le mana o tuila ipa ia fa ama vai lo le fonga fatalai ono le o yele masalo le ala to fautuanga i le fonga fatalai o le matou talitonu o le ala pa sanga tonu le fonga fatalai i lana ngaluenga o tau sila i sauninga tuila ipa na fa isi fonga fatalai momo. Have you examined that? Yeah, I don't see fear. He controls everybody. Te musu ta watu i. Me ane fa pewa ti ngasi fina ngalo e ta mama tu malolo manu malo mal tofir fong fitalai. Yo, our speaker la ba ia pe na ma pe fo for telo time. I stand on my grounds. I was the speaker of Parliament. So if I almet fai al matau tu alalo fong fitalai. Ye onu sai. Mai fa pali matu ile tu al tapa sa te ngai o e male tau tainga o fono al Parliament. O le si fau tuanga al fonga talai sa unga ga fa fa ale vai lang tus pa ia o tus pa ia fonga talai o le tusi tu la fonga fa vai rolo binga a o le me fa mai fa vai o me na tus pa le fonga talai ai do fa mai o fa vai le ai yo le si vai rolo binga o le fa vai o le lima ta ta ni le na o le fonga talai mal pa men a to sa if si de to alo fio mate te fono mate wa te unga ia tau fa au fia tu ele i tua ngai lau tau lafo le sa tau te ena wa ele i folasia i luma o a te unga nana pisa o te unga ia po a te unga o te musu te rewind tu tala tu lo lava e felava ta ese ke lo auto italia tu nei ia la tele ia le bebesi o mea umai na matou abesea wa manao ia tuile pa matu joint o mana fai lana lafo o le talia na manao le matu joint fatu ele ma fai tatu joint le sto lafo le matou tele mana na e vai mai le tunu o le matou lu se fu matou joint matuile no that's the last thing we ever want. Na laina matu tena, au te rewa matala tua la tau mauna mai. O la tau mauna mai au tanga vai, e whelau laua i se ese. Pe mai isi e mau te whaial tūlanga o le whata apel Parliament, e whe mai isi e auana i whata apel Parliament. Ai umane, ufa manao e umai whata apel Parliament. Ia, nā lailo na matu whata whai. E le ma whainta tau tu whatasi o le tau lafo ua wheo. Pailo ma uma ale na fail tonu muri lava ino tusia be maloia. Pa tu ale, o ale sa messenger. Sa alu e fso tai o tele mana o te fso tai ai ono le fa fso mantua. Ma tele fa fso tai la to la fo mo. Au la to la ban to sit speaker. E va tu la to amendment la. So we did not invite them to come. Ma tele va la udia o mai. Au va la udia mo. E sa me muri o le atal su lo. What choice fat oile ai la ile jointa to e lentu wailo e popoli lango le malo le majority o le nei le majority no matter what if it una e to filiale si tai you're fast so they are scared of that o le pusa ona lensa no ai ale e popoli le menana
ia io lea ua te ale taimi le lafo ua tafea le lafo ia o le tulaga lenā pe ona ua faamamala matua e mau te le italia ona ua manao nei mau tutū faatasi e lē matagofia e lē ia matou supporters ma le atunuu matou toe manao mia se latou fesoasoani ia matou no we rule the government and win the election by us na matou manu malo mai lava o matou pe matou te to'i lalo foi la pe matou te malolo e matou malolo a ua nao matou and that's integrity manino lo finangalo lo fionga te tai po lo fionga te fono le ile vala lea lo sini muli ai le lafo le fatu toina e ui ua tafea o mala foi lua o ile to par mi le sa tau fo e fatu pe ana fa pe sa ofia lo to lafo le fatu toina wa sa fsi de toi foi ni se tatu Feiloa'iga la sa tembi de sa fai to filter dai au ila sa to fo e fatu e vem palmi sa matou faatale le musumusuga le atua e lē faatagata moni tonu o lusu faitu lana le sa pape o on ta open 24 hours matou mai lo la e fai le retweet within 24 hours ma fai ina nei pe mai ho la fau se si pe fia pale mia se si no o le me mafudi e mal vaenga po ni to rusu e la ia ma se si va pe vale ton fili mai lungal le si ta o samo o puna no fai la so fili mai le tua le si ta o le tunu i fa pe sta to finga fili tato e fa tali me le tunu ta po mai samo ai God will choose another leader. O le alme lea le temi nei tato fate tari po ai le si to finga le tua. E mai mozamo. Ia, mo le atu fate tele. Ata si mai nei aso. Ia mal malu o tato atu stala. Au tanga vai e te alala mai au el fai pude. E o tau sao atu lapa. Lango le fai ar fai vo matem tenga e. E mai tangata se au tanga vai e lea e saundi. O le matou te whātelteri atu i le tātou mota nei. Io, ngalmalmana. Tu ia tā pito i palau. I whapena fo i seu mantafa. Io, ia, mei se fo i le pa ia malmalu maununga o sa o au mta mai tai o le tātou ainga. Whaftai lo tau whafia mai. Whaftai tala mai o a au. Ia, o a fo i ni tali wa watu. Ia whamaru watu. Whafai le tau anei lo tau fina ngalo le. Tau fai atu e whapulpula mawhamamlama. Ai atu tau sanga atu lau tustal. Tau manao ai ei le steine le na fsiringi am tau puen sau no i funtu. E wale sau. Ai sau whatel teli atu email le gate runner, ma le stock exchange agreement, ma le whase lau e karpapovi. No fiatara no atu i mena. E ala na wale sau. Ai la whai ngai se i tatou to tu i le si a tatou pontanga. Ian tatou whamamlama langa e. O le AVCC ai lava nā tala e tauna whaamala matu. Ai whaaftai, whaamalo le fio maim tala mai au. Ia, whaapai atu sa moa le nei tu lao le aso. Whaafetai, whaavanoi no tau teimi, tau te sisila mai ai, mo tau whaafonga mai fo isa mātou tau mwhai atu. A vefo le nei abanoa mātou te momoli atu ai le anganga whaafetai tele, ia ma le anganga whaamalo i lau tapo inga. Ia, o alo le pāle mene o sa moa i fontanga. Matou therefore nei avanoa so suatuai vai malu i puenga ia po le asa silasila i le sou ma le whainga tā o fina ngalo manatu malangona i le fontanga al Parliamentary. Ia e watu lava le anganga o taula atu i nā ia le ngaluenga e meser whatinonga o lo matou walau i nā a wale tautua ina ma le taitaina o sio tātou malo. Ia se upu na la vale po se tu ma se anga na le tauta mali i lau tau sisila ia matou wasuatu pai malu i puenga. Leo whainga luenga to tofi le atua i te itai o e kālesia i so se whata whaitaulanga. O le matou te talo i autou manatua le Parliamentary o Samoa malo na malo i autou te talo ma autou tapoinga. E lai se si mea tātou te tua i ai o le atua o le tātou marua papa o le olo e le soloia o le maa e le malu e lue. Taula i ai sa fo lau Samoa i upu whai o malo. Matou talo i no pe manu maula li ula ia wale manui o Samoa nei matai au ia whamanui atu le paia man malu mawalunga malava Samoa lo lala mapapa au ia tunu mamau
ia mai se fo'i taulumaga o fe'au ma tiuti magaluega o lo'u toufega i ai faafetai loutou alolofa mai i le atunuu avea fo'i nei avanoa e vatu ai fa'amanuiaga faafetai atu le tusi valaulia na mai le tatou mafutaga tinā o ao le ekalesia e fakasā fa'amālō fai o le faipa e ale le mala le ua tu pula ma le mamala ae mai se le failā le ua tu i totonu o le tatou laumua i papauta teine o le papa le fale o le ekalesia e tua i ai le ekalesia malo ma fanau ma le ekalesia fa'amālō le galulue fa'amālō le onosa'i fa'amālō le atina'i o le ekalesia i ona mea lelei watu ai le faafetai le teitei fono le raulau afono ia ma le mafutaga atinā o ao atoa o le ekalesia e fakasā ia vi'ia le atua uai'u ma le manuia le galuega fa'amalulu atu o le fa'atasi atu ae faafetai mo le tusi valaulia mo li atu se mea alofa fa'atauva'a auā le tatou mafutaga atinā ia manuteleina sa moa ma lau fa'asausauga lenei fiafi matou alolofa tele atu tatou tuele ai Feiloa'iga fo'i le isi tatou polokalame i le asofalai le muamua i le alofa ma le agalelei o le atua soifua ia ma Emanuia